Prije nego što počnemo razgovarati o lobiranju u Hrvatskoj, o lobistima u Hrvatskoj, idemo prvo do Washingtona. Tamo nas čeka gospodin Muffet. Vi ste jedan od uglednih američkih lobista. Možete nam reći što znači lobiranje u Americi? Za mene je lobiranje znači reći svoju priču. Ja ne mogu zastupati nikoga u Washingtonu tko nema dobru priču koju želi ispričati. To je broj 1. A broj 2, ne mogu zastupati zapravo nikoga s kim se ne slažem. Zapravo mora mi se njihova priča sviđati. Ja tu priču ne stvaram. Ja tu priču ni ne govorim većinu vremena, mada kad se sam nalazim sa članovima kongresa i objašnjavam im te stvari, već je moja uloga da tu priču učinim atraktivnijom i da njima pomognem da na bolji način i privlačnije ispričaju svoju priču. Večeras razgovaramo i sa hrvatskim lobistima, ne samo sa američkim. Gospodin Granić, vi ste predsjednik Hrvatskog društva lobista. Da. Kako ste došli na ideju da okupite lobiste u jedno društvo? Pa ta inicijativa traje nekoliko mjeseci, otprilike 1 godinu dana. Najprije Daniel Gauguin, vodeći evropski lobist, veteran, objavljene su njegove 2 knjige u Hrvatskoj, pa smo bili na promocijama i promovirali te knjige. Onda smo se dogovorili da organiziramo prvi međunarodni simpozij o lobiranju, na kojem je bilo preko 300 ljudi. Nakon toga smo osnovali inicijativni odbor i konačno organizirali osnivačku skupštinu i formirali Hrvatsko društvo lobista, u kojem prema našem statutu članovi mogu biti oni koji se bave u punom kapacitetu lobiranjem, oni koji se bave povremeno i oni koji se žele baviti, ali svaki član, i to je bitno, mora potpisati etički kodeks i nakon toga može postati član, a etički kodeks je potpuno jednak, dakle, europskom. I to onom koji je usvojen sada na isti dan, 23. dakle, lipnja ove godine. Gospodin Kostreničić, zašto je Hrvatska jako podozriva kada se kaže lobist, lobiranje, to ću izlobirati, ovo treba izlobirati? Ja bih rekao da su 2 razloga. Prvi razlog je naravno neznanje. Kod nas nema znanja šta je lobiranje, koje je zapravo posao jednog lobista, a drugo, mi smo jako osjetljivi na nešto što ljudi brkaju sa lobiranjem, a to je korupcija. Mi smo zemlja u kojoj je korupcija, nažalost, na vrlo visokom stupnju i ljudi često puta misle da lobisti se zapravo bave ili posude u nekakvoj korupciji u bilo kojem obliku. To je zapravo upravo suprotno. Ideja da mi osnujemo udrugu ovu je zapravo bila da se stvari transparentno postave i da se zapravo jasnim definiranjem ko je lobist, za koga radi, koji su mu ciljevi, javno i transparentno, da se zapravo korupcija spriječi. Kako to izgleda biti licencirani lobista u Briselu? Što zapravo radite? U javnosti je dojam da lobisti samo idu na ručak, puše cigare i uživaju, igraju golf možda. Međutim, to u stvari nije tako. Lobiranje se uglavnom sastoji od istraživanja, od analitike, od slaganja u stvari kampanje, a onaj mali dio su direktni kontakti sa određenim ljudima koji donose odluku. Po svom moralu i etici nijedan lobista ne bi trebao raditi ono s čim se osobno ne slaže. Za razliku od recimo odvjetnika koji može braniti klijenta i mora ga možda ponekad i po službenoj dužnosti braniti klijenta koji je čak u krivu, lobista ima tu mogućnost i slobodu da bira poslove koje će raditi i izabere projekt za koji sam vjeruje, onda može biti puno vjerodostojniji. Gospodine Granić, ne postoji zakon u Hrvatskoj o lobiranju i lobistima. Kako su u Hrvatskoj lobisti naplaćuju? Ugovorom. Kako se kontroliraju? Niti jedan lobist ne bih smio nikakav posao prihvatiti bez da prethodno potpiše ugovor. Evo sad vas moram jednu konkretnu stvar. Oprostite, imamo recimo jedan konkretan primjer. Postoji neko javno poduzeće koje ima neki problem ili traži neke ponuđače za bilo koji posao i vi dolazite i kažete ja sam lobista. Da li kod nas uopće postoji situacija koja predviđa to da vi dobijete ugovor za to da lobirate? Ili od koga se vi naplaćujete? Od onoga koji nudi posao? Onaj koji vas angažira. Isključivo preko ugovora. Mi smo čak i u našem etičkom kodeksu
I jedna od odluka naših, znači osnivačke skupštine je da nijedan lobist, dakle, ne lobira za bilo što prethodno nije regulirano ugovorom. Gospodine Vlahović, dakle, vi ste u Briselu, tamo vam je i posao, zastupate interese hrvatskih obrtnika, da tako kažem. Imate li kakvo iskustvo, to sad nije iz vaše sfere, ali puno vremena provodite tamo. Fali li Hrvatskoj, baš u Briselu, možda političkog lobiranja? Jesmo li tu tanki? Ja mislim da bi u svakom slučaju bilo dobro da nas ima više tamo. I u smislu političkog, ali još više gospodarskog lobiranja. Jedanput kad se politička pitanja riješe, onda zaista nastupaju samo isključivo gospodarska pitanja i vidjeli smo da su uglavnom klijenti lobista, uglavnom kompanije, jest i vlade su i neprofitne organizacije, ali uglavnom kompanije. Ja bih pozvao u stvari na neki način hrvatsko gospodarstvo, naše kompanije, tvrtke, da razmisle u stvari o lobiranju, da malo analiziraju svoje unutrašnje odnose, da ugrade lobiranje u svoju strategiju djelovanja, u svoju ekspanziju prema regiji, prema novim tržištima, jer se bez toga danas apsolutno ne može. Kada sklopite jedan dobar posao, vrijednost posla je 5 milijuna eura. Kako ide, koliko košta taj posao koji ste vi odradili? Je li to 5%, 10%? Je li to dogovoreno prije ili je dogovoreno na kraju? Kako ide naplata? Dakle, sa ozbiljnim kompanijama se sve dogovori naprijed. Te tarife su vezane u pravilu na dva dijela. Jedan dio je mjesečni ili kvartalni paušal koji zapravo pokriva neke tekuće troškove konzultanta, lobista koje radi. Onda se dogovara kao drugi dio nagrada za uspješnost, takozvani success fee, koji se negdje zna bazirati na nekom procentu koji nije tako veliki kao što ste vi spomenuli. Dakle, 5% success fee-a ne postoji. Ja mislim da 5%, možda i 10%, famozni 10% je mjera korupcija, ne lobističke naknade. Ali i tu treba stvarno jako to razlikovati. Tako da u pravilu su to neki fiksni iznosi koji se definiraju i kažu ukoliko se desi to i to, onda se taj fiksni iznos dogovori. Dakle, puno manje nego ne znam, 2-3%. Gospodine Granić, ovo pri samom smo kraju emisije. Što čeka vaše društvo lobista? Kakve su ambicije, planovi? U listopadu okrugli stol na koji ćemo pozvati i predstavnike vlade, sabora, političkih stranaka, nevladinih udruga, sindikata o zakonu o lobiranju. Mi ćemo dati određeni prijedlog i naravno dati ćemo nekoliko zakona, ćemo priložiti evropskih i neka istraživanja OECD-a o lobiranju i nakon toga ćemo sve te materijale predati vladi. I mi vjerujemo da do kraja godine je moguće donijeti taj zakon. Drugo, mi ćemo od vlade tražiti službeno da uvede registar lobista, to znači pri vladi i saboru, kao što je to pri Europskoj uniji, zajednički sada i za komisiju, vijeće ministara i parlament. Jedan put godišnje ćemo organizirati međunarodni simpozij, posebno seminare za mlade lobiste, stimulirat ćemo edukaciju mladih lobista u Brislu i uspostavili smo trajan kontakt sa Centrom za edukaciju lobista u Brislu. Stimulirat ćemo da što više naših mladih lobista lobira u Brislu. Dobro, vidim, puno posla. Evo, kao što vidite, imamo velike ambicije. Na samom smo kraju, gospodine Vlahović, neka poruka mladim ljudima koji žele biti lobisti. Ovako zvuči sjajan posao, zanimljiv, puno adrenalina, puno izazova. Pa mislim da će vrijeme pokazati da je to industrija koja je izuzetno zanimljiva, da je dinamična i da se puno ljudi u tome može vidjeti jer je interdisciplinarno. Dakle, trebate i politologe, i menadžere, i psihologe, i jezičare. Dakle, vrata su otvorela. Bitno je da osoba zaista ima svoj integritet, da ima svoj kredibilitet i mislim da će biti interesantna karijera kao lobista. Na kraju bih ja još samo rekla, lobiranje u Hrvatskoj danas ono što je recimo PR, odnosno odnosi sa javnošću, bilo prije 10-ak godina. Tada nismo znali šta su odnosi s javnošću, bili smo jako podozrivi. Naravno, kao i u svakom poslu i u ovom žitu ima kukolja, ali nadamo se da će lobisti odraditi dobru stvar za Hrvatsku jer nam se to iz ove perspektive čini najvažnije.